Hichi ninununglam channel hi nang dia pa na hele subscribe in Vannoi nitin hamsetnaho phat dong zoya hong kita langjing de hi tuni Vannoi nitin hamsetnaho adia tuni chana thil so ha pani chana na viaw hite chei chana na ven ama sapen in tuni manipul thil so na viaw hite kangpo pi na hop tokpa naga kho khat tu jana chu me het lo hon an ha laon amo ho tu so dong zoyin in ko ki han la in ni vel chon ki phal min bane na hi thala ki kap tu na jong anom da na hi Vannoi huinun dan dong zoya ai ho politik jong phatlam ahin mano lo hil ding ahin imalam jouse ki gut tu phat cho hi tai ta salam ki gut ding dan mi jouse a hetiam so kein thagaw lam ki gut wang ko ma jouse a hel lo cho hi zani chun Russian Ukraine te nasata in drone le missile mangchan anabul ho na hi Saint Alexander Nevsky hawin jong anake kapsian athi amang akisukha ampoi Ukraine President pa saidanin Russia te North Korea te missile mangchan Zaporizhia khopi chu missile le aerial bomba anarjan lut nawa mi ko athi mi somnili real anaki sukhawe sunting Ukraine gamsunga adia frontline langa body armor kya pomen drone detector noya galvam pomen farmer hon chang anadengu nahi video footage ajong Russia te attack ja mi ka nabanga na tolpat jong mo the hi Zanha Zongchun Ukraine Defense Force den Black Sea panga Russian te naval base mumpi chu ana target on hi Russia te air defense in gimnai ta drone attack aka wangon gamsunga mi khu akitong thau thawai na hi Russian se hon Ukraine te drone attack khalkap nagari chunga kon anaka pano movie abang zen ga na hi Люблю оливки, Джофри, бараньон, сухие тапки. Одна ошибка, и ты ошибся, перегрелась голова. Tunisian Russia tenjong Kuril Island na missile system ho exercise ana bolon galmi te kumpi hum kitol target dingdan anaki thim chu on ahi Abanin Middle East gal through an update kirote zani chun Iran te to ithu khom jeng hoti cargo ball on Red Sea mona Egypt te cargo ship khat misalin anabulon mi gogana thin adang mi thum anaki kehu do man ni nahi hoti te thusu chun Saudi Arabia te kongpi jong anak attack lanong ahi galman chapu dagi mozion tuni chun Israel ten Gaza khopi anabulu kinon mi som la thum anathi nahi Libya te thau kisim nale ki khom namun pi khat jong anake te ge nahi Sir of hormones azong thaupu cargo ship ho anaki attack zian alun nading mon thong da lawen pipi pong la adonga ana thang jing ta nahi Bashar al-Assad Hichi Syria gamsunga zani thil so hi Syrian court chun Syria president akon kinodo Bashar al-Assad le anaupa chu war crimes in thichan gei ko na anapi tawe nahi ma ni war crime chu Syria te kumsom lali sung gamsung buina millions ake khat zen in thin anato ji hi providing the basis for the charges in the sentence brought by the court. Atif Najib, Assad's maternal cousin and a former security official who oversaw a crackdown that sparked the uprising that led to the civil war, was sentenced to death as well. While Najib appeared in court, Bashar al-Assad and his brother fled to Russia after the Syrian government's collapse in 2024. Assad took power in an unopposed election in 2000 after the death of his father, Hafez ul-Assad, who seized power in 1970. In 2011, Assad responded to pro-democracy protests amid the Arab Spring with a violent crackdown, which ultimately led to a civil war that killed hundreds of thousands of people. Hichi India gamsung tuni thil so hi Delhi ape puni zone spies at pe wanleng chu technical process na nom jin wanleng sunga temperature na sangin passenger ho chun hai khomlo na nei on hi passenger
hon lungkin lo na kiphin na jong ana nayon civil aviation ministry hi nga demand ana kibolin ulchil na jong ana bolo na hi अरे यार बहुत मर रहा है अबे दरवाजा तो खोल भाई वो आने देना अरे ये मर जाएंगे लोग अबे दरवाजा Hichihi India gamsung zani thil suhi kumsom milalia hen property dealer khat Subham Kumar Nagar kiti pacho zangha chumer hello on karnewa koin thalin veili zen anakamon tun thil hinki ka in hospital aw minahi Hichihi Indonesia gamsunga tuni thil suhi pesen jalal hai kongpi khat meinan nasate nanakain mi khat athin adang mi zala som sigilan ni ho daming anaki hu do manowe nahi Hichihi USA gamsunga zani thil suhi Ohio kupi sunga kupi na sata ana hajin highway ka hojong ana le thangjin ni nahi Hichihi Indonesia gamsunga tuni thil suhi tuipi wef ana hajin avela portle thil lolo tampi na siam ngaman hole tourist ho government in ana kham ga uwi nahi Hichihi India gamsunga Mumbai kupi sunga zangha thil suhi building mai ka jia mini inthina to Asok nagai region agu hazo sin bunchi manomen mini na thin adang achim dan kimunai lo chang om ding kim charahi Hichihi Pakistan gamsumin aho Balochistan muna chun zani chun August 11 so Independence Day niyan anamang pantawa nahi Acai chan jouse chuleh lai le share bol jouse chunga ki patu kahin se na subscribe na la tum bolin apha dong zoya ba ni tin ham sin hoi na mojing dio patin to jong kyap te tenga hi Phachom sa la ki to pinan WhatsApp status ham Facebook story hama in share thayo hi patin ni lai gan bi jeng han